But assembly or there won't be no be percent ba bonting. But menya se na nima ebegu ase ne hia me. But onim am say omo de niam edi agro. One Kelvin Taylor ne omo ma komo de niam edi agro. Serwaa bro ni ti onim se Kelvin Taylor man na nima begu ase. Onim. Ya wa ya te se omo de ayibi ne na mabonten. Omo de na mabonten se o Serwaa bro ni be ye interview. Only Kelvin Taylor be interview Monday, dia na me pesa busa be say interview there be changes na deba. Ah? Interview. Se mo be interview obi fa ho. Ah? Mo be ye interview obi fa ho. Dia be na deba. Interview omo so mo be ye no. Eni se omo be pe kwan ba fa se ogu na na ado anim ase. Na omo rehearse so maye. Omo adwene ho a yenye ni sei. E kwan yo mpese obedi gu na na ado anim ase. Eno na omo be ye. Na me daddy Fred. Me masem nyina ne se asem o kan asem na eye no kware a obia ne uni asem. Ba sa obetena se ubegu obi anim ase. Ebra ye nim se onsem a wo kan utwa tro de I will not sit down. Just a sabe omo adwene no. Mi hu ba bi omo adwene ne nam no omo ne bedi wo wachi atie nsem a wo ka. Kelvin Taylor ono NDCfuo ayi na ma. Ena ohun ba bi a wo kọ. Ena wo hu de wo ye. Eti ogina we so na odi apenidin. God the credibility na sink and throw betwa du Canada Japan so nyina ne to ate no. The credibility na sink enti obetwa ntro na wanya ba bi e de ne esi. Serwaa bro ni Daddy Fred ma menga nchira Magana ya GCD ene dollar ye bruni koko anakwesi koko dollar yi eye den ebe ye 1 to 1 oko banks bia na ye 1 to 1 wenye ni ya ne 1 to 20 $1 to 1 cedi 20 pesos. That was what you were getting. And almost started ya omo ya enu mendis from because omo ya incompetent ya monti ase and almost started sa na me ya omo ya oh and akufo diska and akufo ya kronfo and akufo appointees to say and akufo akwa wontafo free and akufo akwa yesi and akufo diska and no omo yes ah na to Ghana for dream and yes sa dia ya pamo MP before yes yo and this is adia moso munya nkopon adwen ode ma mo se yemfembu man no moso monjina mo fa meto aso afi mo ma menkyere Ghana for the NTR NPP will forever be the best party ever than any party in Ghana mo ma menkyere made ya ba ye no na niama ejija nyankopon adawroma ya papa kufuo bo modern ya piepia ya ma yebedu middle income low middle income country na chere say ye fa ye ntoma pa efra no enye no kwando dija ye yo ye papa ja ye oil na ya ye ne discovery ye wi afede ye be start tuning into commercial quantity ye ka commercial quantity ye chere say dia ye tu ye tumi aton nye oil kakra ye test na mbom oil ya ye betumi atu na ya ton oil wo hwe so eno na ama Nigeria aye Nigeria Russia and Ukraine here no mabe gidigidi eye oil ye bi na ama na yeden ama na be important kura meteso Canada oil is what part of the things are omunya ewo ho enti oil ya de papa na moma mensan kai mo say sa oil ya ye ka ho asemi na ebere bia ba ma ye papa kufu aka say ye nkope ska yi di betu oil na Ghana ye nyamo adodode e na party bi Dr. Ren and the party for ne be gina say hey dabi eya adwongo nti ye ma monko se Ghana scan fan ko hwehwe adwongo megu ye nimu ase na president kufuo fight ya no nya asa oil afei ebedu omoso no na afei ye to oil in the commercial quantity na afei mi bibisa wo Ghana ni amebetena akasa na monnimu ye me e ka dia monte ase ne se
momo na pay school because for my card come momo na penny ama we ya one kasa obet media build ho aban ne de ane say o man no mufuo ni nyina bedi ye enye se me kwasi apia medi ye enye se me nuere keje bedi ye enye se ns kumi bedi ye enye se chairman blay bedi ye de be no man ni nyina ebedi ye because ye to abayi say de be obi bedi ye na ohwa o man a omo a ye to aba ma omo a omo man ni nyina ndi ye ne de eba ne say eba no school a omo ka echire eba no health a omo ka echire eba no transportation omo ka echire na ye ni na ye hu bi me fa se 2012 metume kura atwemo akọ echire edemo akọ all the way to 2009 because that is where your papa go feed ye wukufuo eja yesi ye fefefe ani ye dwen sanka Ghana wasi ne mranti ebom wasi ne maba wobom anka Ghana be page mu ene ye say yankofa matrai makọ afuo bi so mbra say oh enya dan ya omo no de political party no akekere man ne paint yan san fan show monsa ne yan hwe de omo beye wo a wote wanyame na meka ye ni na ye nim ya papa president kufuo adwuma wo ye yo de Ghana beduriye a ye nuanom yi betwen yan ade yan ko hye IMF nsa na ende etumi be gina TV so tumi gina radio so say I handed a good economy a wo light bill na wontua good economy a sebe wo mabu no pa adwuma a wo se wonye magician good economy na nso wankasa wo party fu ani didi ho kra no ma fonfon ene sami jamfi opposition no ho aye fakrasyon president ye tikromu ha sa netie but all of it comes to show you say when you are only for the money, okay, and not for the greater good, make kwesi appear I'm not for you. Now maka say we no na mechi amonso amatumi adwan ne mesa brewe ya friction bones Ghana for your friend Felix appear page ya wabasui a political zone where the truth and the truth alone is spoken. Mama menchira mwade se me betina ha sei na se me fire me nuanom NDCfuo na wo me nuanom eya amontemase muti di America no se me betina ha na me fire NDCfuo a wo eya amamon dwen se kwasi ma no na eya o but ye nuanom no they have proven time and time again said they are super incompetent. NDC party has proven over time from 2009 to 2016 even in opposition for a second term and they are still incompetent even in opposition. Okay, no one on tiasi. Na enemy bechero ma de bi. O man bi a ho say you say we a political party na wo ba. What they ask of you ne say wo ba e de na wo beye. Utie e de na wo ba beye a eye different change dia owo ho no eye. Enu tita ma ye papa Rollins ti ho no nyame fa ne currency a oye na dwuma no kufuo ne nkrofo ka say petrol inflation bibia akosoro enti ye ba ye beye ni ye na Ghana fo ho atomo enam say omoton a different message de ma Ghana fo na enye the same dia na NDCfuo ton mo enti no Ghana fo sesa yensa no ene ye ko try ye papa eye President John Ejikun Kufuor 2000 all the way to 2008 8 years solid ya papa Kufuor ba mu no Ghana na ka na ye de na emene yen eye ye ho hwea na enye yie adentia yetumi ko bobosia a bosia na percentage ye bon ho no ma me papa se ye kiremu kireu percentage ye kwa na no ehye hwe se wakoje ebia 10 Ghana na yese 10 Ghana no betua no ohampo ohambo ho be yemfa ne se 32% aduasem yenu a wutua nti no apart from say we de 10 Ghana na be kono yesa wo san de 3 Ghana 20 pesos so ye de ka 10 Ghana no nti na in total no utua 13 Ghana 3 pesos sanity. So this was, and these are big money we are talking about. And omojeje de gugu wa yentuaka. E manu ko biri afedi na e mene yen. Enti e papa Kufuor ba no se dey bi IMF facility bi na so mo program bi a friend Hepic. Samote ya Kufuor time ye better Hepic. And o si yo ode ne ho behyem na Hepic no do ho hyem a e ka bi wo ho a ye de chew. Ebi so wo ho a ye twemu to say vi mfio ha. Se fa mfio hatua. And as a fan say bra na entity bi so nya den emma enti program no so ran for 3 years enti no be hu from 2000 to 2003 ko for ho no na Ghana for so re ne Kufuor amembo